Marmula horas tu akari namang itu beda bang mak. Nunggu beko bang godang mulai bayi mamang godak sobaya samar sobah hami tude bata ama anak dohot di porbadia suang songonima tua mataraza inat tasoripada nadia nalulu bayi mamang godak sobaya. Amang godang sebai bayi ma godang liati asalia perhorasa panggabian dihami selalu na paparan si tua nami otuak kari nama itu beda mang godang liati. Ya. Ikut sudah ada kita mengalian sudah. Saya mengalian mak.
sebas ya sama repas johami. Udah pokok tempat pada tempat. Soba-soba suki percolo robo runami
biar action dulu. Sabi-sabi. Ayo, horo itu.
nami doa kageleng na badamang majo si husip pujibi asamar husip pami tuna tua nami on.
Mas Badung matuhasatan. Soras, soras, soras. Jadi para keluarga mahitakan Parjolo ma anak siakangan.